Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amuduna utimizi ya la mahadisi hatu ngamlengo wale kaundo na kaza wa imma rahani jakati waswili mara harma la mahadisi kaundo na yadisa ngamlengo shabaha ino ni mwaniste ni nzia ya bidi ya ushindarizi ya zipaji za TOIBIYABI kaundo zibuhao harima internet rekado dahoni rika harma siber haukayati mwanisa ni nzia ya handani ni nzia yu ihusu programu sayino kabusika mwanamna zitu mtitilovan yo wa ima i programu ila malino na tende na zamba tambe programu ila video game bunge na shinda ya yule au mdashinda ya yule nzia ya bire irenga harma internet ama inze kando dukana na mwanisa na baha yuki tina video kamria hule au jausha hizo nimero kwa mungu zituyo harma protokoli ya internet kumsa ngejo sahilisha wale ndikao kwa tina nshida yoshinda wa hule ila programu kwa tina ulata wakati ngamjio van ngamjio mwe panel de configuration abuye control panel mbujokange na Windows za Shingereza wa ima inzia yino ni monesa waninde nzia ikao mbubira harma mbikao nge na Windows ya Vista au Windows 7 ngamjoban amali na monao ngamrejezo panzo mando ngamjio amwe control panel zaino control panel ila ambao panel de configuration nakati izokiri zindu zokiri zikasheha ngamtojabano ikazi kasheha yukirizika hina mna hiyo ndaka kazi kaiwono hata utujabano fanya afishe wala sayino ibuha inu die nzia ya mwando tendori nji ngaremovan double click tijavan encore double click tijaha mai propriétaire double click continue double click click nzima mrajavan inu dibahano rakubata davan wanziwa protocol internet version 4 ngoremo van double click au kureme van dena ujoka hanza tireme van mimi déjà t'installer codizino mais ekahureme handani pour la première fois ngejoka hena mnai wewe ngosi hovan kureme van utia zila numero numero 208 van ngotio 67 na mshendo za numero kando zitio van au mliangaliendo 2 van 1 2 3 ngamrejezo van 208 de là où yo van 67 de là où yo imma vanu kituka de là où yo ngeshange wento de yamisu ngati yao 220 vanu de numero là où yo 1 2 3 mremo ok ferme usahu baya abukarndo angalia abasar zambozinu yabo deja usahu fanya security uharima ye ordinateur yao bon ngamjina na weseye mbavi rimone eske ye zilongoza kweli au vona mtungo mbiani ndabu ngamwese yo bon n'importe quoi parce que tina site taila lo suiri ka ndongoza heli mais ngamwanzi yo n'importe quoi bon vidéo peut-être on va essayer bon voilà ngamremo bana bon Dieu merci parce que ngamona utainu ya indication et page une kena jobuha au kaya internet i sécurisé wana ndongo na page ya magazine bon ntumambia nuka inu 100% mais 95 ou 90% yotimba 20 donc le programme kano na kana na yone sama ye mahadisi ya mando ila 100% avoko babuha page za ndongo ha magazine wa ima zikodika au duna janizo bana basa Nintuma assuré ni 100% wa ima 95% ou 90% des pages zokazebwa yotimba 20 manama yotimba 20 abo huhifadhi le DAHOU huhifadhi OWANA huhifadhi dunia na tabia parce que kaushindi ujizia kuwasilisha risala na mwanyu mandawe hashindi hajizia yabo ngarenda na utawa na TOIBIYABI hama ndazi abo mmono mfano ikawa ndo na januo bano mmono nzi account na ivira bano shainu denzi amraivira harma Windows Vista na Windows 7 abasa ino ngamdo na monesen namnaje mgia tia oze kodi zinu haramwe mwenyasi account na Windows ya XP karsende hule ngarinji yao harma Windows XP au démarrer ordi amade namna normali hunji harma ordi bon je ne suis ami parce que je kire na tamtitivan parce que le programme ka utanganya hula na hula bon ngam na pasante ba 20 inji harma Windows sayno
bon abasa ino ngarjuna harmo Windows XP ngamundo nangu utia zila kodi harmo Windows XP toujours ngarbira ho moya control panel inde lembo panel de configuration alugha shifaranta arinjia ngartahawo mroy e network e connexion tayno ngamjovan ngamsiovan ngamtaho in internet protocol inde lawiyo kashi ngamona hula na kaya harmo Windows Vista ila kashi shifaranta inu shingereza cha toujours tuanza internet protocol bon ngamdomo va double clic au va double clic minde wono iteka lonjo kaza fine c'est la même chose ça inu double clic tumwambia ndi nemne lawiyo inu ngejoka namna ino atonjo ibua pour la première fois javan utia ngotozi la kodi la zila wizo 2 0 8 20 6 7 20 2 2 2 encore van hutia 1 2 3 ujavan hutia 2 0 8 6 7 20 inu de changer au de raro de changer au 2 2 0 ngoto 0 badala he 2 ya mwisu unu hutia 1 2 3 ureme ok zendongowo zihisa awaba ha hwaswire lidahu hwaswire owana ikanga vonze shanga unatamayo ko wana kwa twangalia ndongo ikao kajala bimu wasangani bon kamjorenge bahati no tena awon kaunno lo harmo Windows XP ni moniseni namnaje lewo nshindoti devise et disque duri hangu haso tanduranya si waliyo hono faransa c'est ordinateur wazulao wasungo hula jazi uhundu kan wazona driver nzima driver si namna je nshindoti divise ila disque dur ilini hifadhi za documents zangu mjo hama my computer inde darambao ordinateur ala faransa ngamdo moban isuri upande wa droite tinjavan fena namnain armoye lokash faransa yuka ya gérer au général je me rappelle pas très bien on peut dire que c'est le cas gérer ouais alafu ikese buhena mnaino ngamjiovan armoye disque ngamtugorema une fois madina monao inika e disque kaundo lonio yinu dese wando valo Windows yinu de yabaki ilio vide et quand on divise pareil indivise yinu au yinu c'est la même chose mtungo javani mtungo yerema une seule fois madina monao tifanya tireme ye suri upande wa droite geni kanda mna yinu tirenge bana tireme ya mwando tifanya continue non wanu kwa question parce que nambuanza nifanye primary changer nifanya standard afu tifanya continue wanu ngeni kawe volume kawe ya baki ngamdojoi yiti ya volume sande paize flash nizo mbili au nanzihe e volume kawe nanzao van sande pas alors vous les continue finish avu zirongozi isa amadina mona wataino deja essayer de viser ha ici ban et quand j'ai my computer au harmo et ordinateur ou de parisa et driver bada inungi yose avu inungi jokaya de ou harmo ze Windows original ma Windows Vista c'est la même chose wa ima Windows Vista yuki yo mpaka mraje kadwa bili ya ifanye format mdiati yeye fat mdanzao ka fat 32 au NTFS amadina ndazamba honda nula zirongozi hisa e Windows ke tumenyeha ze documents kaundo za cover za tumenyeha kama tumenyeha tambano kutoka yote iketo kama hujangwa nzu wizime ama kutujiviwa mabwa sande pahe mwanadamu au wanzo wizime au hidevize na ingwa nzu enjeze babe volume wanzo wizime mukujabala babo hireme ibutwende lawiyo kuifanya delete kwa mwisho wa shifara tabani ngedoka ya supprimer mrafanye supprimer vanu isupprimer oui mwanzo ni supprimer ireje volume de lawiyo yabo ngamjina no kazaban ngabujuna na mwamali simarajine yabo bahati njema hini jo parse message na pasise imonyanya jo kana suala yanandishi harma commentary kambi report. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.